Pemirsa Bali pindah ke Silitunggil wewidangan ring Indonesia, sani ketar kayang pacang nampenin sabeh deres, miwah kewewehin antuk sasih barat. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanton Latarang, anuten hasil analisis dinamika atmosfer laut nyinayang yeneng lanina, kanton memargi kantos bulan Mei warse kali talis likur tur nuju netral. Fenomena Maiden Julian Oscillation keselain aktif ring atenge wewidangan Indonesia, sani sinarengan antuk fenomena gelombang Kelvin miwah Rossby ekuatorial sani jantan mawasana ring ambune. BMKG Sani Tropical Cyclone Warning Center Jakarta nureksain indeks kewentenan kali bibit siklon tropis hingga punika bibit siklon tropis ya osring Samudra Hindia Barat daya Sumatera miwah bibit siklon tropis ya dases ya esring Laut Sawu Nusa Tenggara Timur. Intensitas muka kali bibit siklon tropis inucap kekantenang nincap antuk 24 daw pungkuran tur pergerakan ngedohang wewidangan Indonesia. Pinaka mawinan bibit siklon mawasana majeng penincapan labilitas atmosfer miwah kewentenan ambu ring Indonesia. Diosan punika sida nyokong penincapan kecepatan angin ngawinang ombak ngagengang ring atenge perairan Indonesia. Anut ringkahanan inucap BMKG narkayang potensi cuaca ekstrim merupa sase deres miwah sase barat, teler ombak ageng ring auku pungkuran memargi ring atenge wewidangan Indonesia. Renggala auku pungkuran potensi sabedres side memargi ring wewidangan Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat miwah Nusa Tenggara Timur. Lianan punika sase barat talar ketarkayang memargi ring Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur miwah Sulawesi Selatan. Krama kaptiang setata tangar turyatna sejroning nampenin pengrau sabedres medageng kilat petir sase barat miwah ombak ageng. Bali Pos Ngudingayang.